Ebukhoneni bakhe unenjabulo igama lakhe isiphephelo sakhe iyamazi umhlengiwa lapho abhekeni khona UJESU KRISTU UYINKOSI. Ngokhulu usithoba phakathi kwenu angibona ukuthola lelithuba. Haleluya. Ukuba ngibe phakathi kwenu, ngibe phambi kwenu ukuba ngithule ubufakazi. Sekwesikhathi eside la ekhaya sekufana nengane ekhaya. Haleluya. Kodwa sekuyisikhathi eside ngafika, kodwa bengakafika ukuthi ngithole ubufakazi. Kodwa bafika enhlizweni yami ukuthi ngithole ubufakazi ukuze abantu nababangonayo bazi nalensizwe ukuthi cha isuka kuphi. Tholumusa wangubane lo owathola umusa ngelinye ilanga. Yabona-ke lona gama leli engilithanda kakhulu likhona elinye ubaba wangitshalo wathi inkosi ikhona, kodwa wasekuvela le ngenxa yezimo engiphuma kuzona bathi ubaba uTholomusa. Ngempela futhi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngifumana lo musa, ngoba kuthe ebusheni bami asengihlangana noJesu. Haleluya. Bambale ebusheni bami ahlangana noJesu, wayisiza impilo yami, wangikhipha ey'nkanukweni zobusha, wangisindisa. Ngoba liyasho lezwi lithi balekelani iy'nkanuko zobusha. Ngiyawubonga kakhulu umusa kaNkulunkulu, izithandwa zenkosi lapho engisuka khona ESikhawini ekhaya. Haleluya. So ngawufumana lo musa ukuba ngibe ngumntwana kaNkulunkulu, ngiphume ukuba ngumuntu kaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu wangenza ngaba ngumntwana wakhe. Haleluya. Ihlangane noJesu, impilo yami ibingcikiciki kakhulu. So ngizolanda nje ukufishanyana nje la impilo yami sengihlangane noJesu. Ngibabaza amandla kaJesu ukuthi uJesu unguNkulunkulu, uyaphila. Haleluya. Uyamgcina umuntu omusha ebusheni bakhe. Haleluya. Ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga ngokuvuma kwenkosi iyongipha amandla ukuba ngilande omunye ubufakazi la uNkulunkulu angisuse khona, ngoba kahle kahle kufanele ngabe impilo yami mina kade waphela nayo. Haleluya. Usathane nje yena ngenjongo yakhe wayethi uyaqeda ngami, kodwa wathi uNkulunkulu elami icebo lingelinje umuntu. Haleluya. Kunencwadi ehlezi ikhona enhlizweni yami, incwadi kaThithu wesibili,
Ithi mangaphosisa verse 11 lithi ngokubumusa kaNkulunkulu bonakalisiwe kubantu bonke. Lithi lo musa uyabafundisa abantu ukuba badele ukungakholwa, badele neinkanuko zalelizwe, bese behamba ngokulunga, bahambe ngokuqonda nangokumesaba uNkulunkulu. So yilowo musa lowo engahlangana nawo ngawufumana, haleluya, ukuthi wangenza ngadela ukungakholwa, wangenza ukuba ngidele inkanuko zalelizwe, haleluya. Ngangingumuntu omusha oyephila esonweni esithanda isono, siyathandeka isono, angithi simnandi isono, zimnandi isono ngizidla, kodwa umusa kaNkulunkulu wangifundisa ukuba ngidele inkanuko zalelizwe, haleluya. Cha nami ngangiphila emjolweni engisanda kudiscover manje ukuthi cha kwakubufele nje lokho engakwenza, haleluya. Nami nje ngangiyisifele nje sikhulu, haleluya. Ngoba mawuphile emjolweni uma nje uhlangana nowesifazana ngaphandle komshado, lokho nje kubufele nje, haleluya. So uNkulunkulu wangisindisa kulezo inkanuko lezo zalelizwe, haleluya. Ngambona uNkulunkulu ehamba nami, ngambona uNkulunkulu ethwala impilo yami ebusheni bami, wangikhipha ophuzweni olunamandla, haleluya. Cha ngangibuya ngokuzolala ithanda zeNkosi, ngangibuya ngokuzolala noma ngangibona ukuthi hayi cha sekuyamstressa ke manje, okuyinto nami engivukela esikhaleni, bengazela ingane ethulayo engasilona uhlupho, bengazeka ukuthiwa ngilungile ngokwemvelo, kodwa uNkulunkulu wahamba waveza ukuthi cha ukulunga kwemvelo kunjengeyidwedwe encilileyo, akumsindisi umuntu. Wasekufunganiseka ukuthi cha mina ngidinga umusa, ngidinga ukulungisiswa ngokukholwa, haleluya. So uNkulunkulu wesiza impilo yami izithanda zeNkosi, wamsindisa ebusheni bami. Njengoba ngisho ukuthi umnyomulile emantombazaneni, wamnyomula otshwaleni, wamnyomula endleleni zasebusuku, haleluya. Obekuthi lithi mashona mina ngibe phuma, haleluya. Uthola ukuthi cha bekune imini yonke ikhona ukuthi umuntu ahambe kusakhanya, kodwa uthola ukuthi imini okay kwenze ukuthi ngikhona mangayanga esportini, mangayanga emathaveni, uthola ukuthi mangisekhaya kuzothi mashona mina ngiyaphuma, haleluya. Kodwa ngibonga uJesu owayisiza impilo yami, wayinqanda, waqoqa ubusha bami. Nami ngangingomunye ngangikhuluma le language ukuthi sidle ubusha bethu, futhi ngempela futhi usukubudla, haleluya. Angithi uSathane uyakuhlobisa ukwenza kube yitiyemi, yabona ukwenza kube yistyle, kanti at the moment is destroying your life, haleluya. Bathi ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uJesu, haleluya, owayisiza impilo yami. Yabona mangathi ngilanda ubufakazi ayengashonela, so ngithi nje amdlule kulokho ukuthi ngivele ukuthi cha nami ngingomunye wafumana umusa, haleluya, ebusheni bami, kuze kube manje ngisambona uNkulunkulu. Ewathi mangihlangana noJesu mina bengumuntu onamahlobo, kodwa ngihlangana noJesu ngathola amandla okufakaza, ngifakaza ukuthi uJesu uyaphila. Bengami namahloli ngisho emabhasini ngishumayela ivangeli, ngifakaza ngoJesu. Ake ngize la kuthe isikhathi eside ngikwenza lokho, ngihlangane noJesu, ngizwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila phakathi kwami, futhi ngasafune lutho. Yabona kube sengathi uma ungitshela ngendaba zezinto zezo, kube sengathi ukhuluma ingane kwani, kube sengathi into engakaze ngiphile kuyo lo, ngoba uJesu uyakwazi uvela acishe lonke lelo pheji uma usukuye. Yabona khona lento lena ebekuthi ngisaphila ezweni ebenginayo nami ngiyisho ukuthi
ilanga liyabhora namhlanje kodwa mzukwana ngihlangana noJesu bekhange ngibuza umuntu ukuthi kumbe silwane sini ukubhora. Haleluya. Ngoba ngidiscover ukuthi uma usuhlangane noJesu akukho ukubhoreka uma unoJesu. Bengikwazi ukuspenda endlini ngingedwa. Uthola ukuthi ke isikhathi uzothi umama mayafika axake kumama lo muntu ngithi khona naye uhleka nobani uhleka noNkulunkulu. Haleluya. Bekhona izinto uNkulunkulu engizizwayo ayikhuluma nami izinto ebengakaze ngizizwe before. Iphimbo ebese ngilizwa ebengakaze ngilizwe kusukela ngazalwa. Ubumnandi engabuzwa mhlokwane ngihlangana noJesu engakaze ngibuzwe kusukela ngizalwa. Haleluya. Kungekhona ukuthi ubumnandi bokuthi nginezinto ezitangible but ukuthi ngizwa ijoy ukuthi nginoJesu phakathi kwempilo yami. Haleluya. Ngoba ngizwa ukuthi sekukhona la uJesu asefike wangikhulula khona ebengibambeke khona mina ngokwami ebengitshela ukuthi kuhamba kahle. Ngoba phela ngithi liyasho leso ukuthi kunendlela ebonakala sengathi yinhle kuphi emehlweni omuntu kodwa isiphetho sakho sizindlela zami zokufa. So bengihamba ona lonke ngingaboni ukuthi ngihamba ngokuzikhohlisa kodwa uJesu wamenzela umusa wazembula empilweni yami. Kwefika isikhathi lapho khona ngikwenza lokhu ngimvuthela uNkulunkulu ngifakaza ngoJesu. Ngoba kufika isikhathi lapho khona ngizwa ukuthi ayaphela amandla ngoba khona into ebengayazi empilweni. Angisazi noma beku-2019 noma beku-2020 mhlawumbe baba mayikhumbula kahle ngidibana sengidibane nekhwezo ngizohlangana nobaba uThebande ekhwezini. Ngathi mangilalela ikhwezi wathi mayikhuluma ubaba ngathi ngeke yaqala ukuzwa umuntu ohlala eqinisweni kanje. Ngathi nali ivangeli mina uNkulunkulu angibizela kulona leli lokuthi ukhuluma iqiniso kimi. Nangempela okokuqala yangeje namba kanti uzokwenza ke ngelinye ilanga angene kududuzanana nangempela wayishiya ubaba inamba ngabe ngiyiloba phansi. Ngithi waje usuku olulodwa ngabe ngimfonela ubaba. Inhliziyo yami ijabule ngendlela emangalisayo. Kwaze kwaxakeka yena ubaba wazothi awukahle Tholumusa awusuphakamisa ngaphakamisa uJesu umfana wami. Indlela engangijabule ngayo. Haleluya. Ngijabulisa ukuthi ngidibana nomuntu okhuluma iqiniso ngalendlela ngoba ngidiscover ukuthi empilweni yami into engidingayo ngidinga iqiniso. Uyabona uma ufuna ukungibulala khuluma into engenalo iqiniso empilweni yami uzongithola uzongibulala lapho. Kodwa uma ufuna ukuthi ngiphile khuluma iqiniso kimi. Haleluya. So uthe lapho khona ngidibana nobaba kunezinto engifundile ngangena ekhaya lethu. Haleluya. Ngifunde inkonzo yokuvuma izono. Inkonzo bengayazi. Ngafunda inkonzo yokuzila ukudla. Haleluya. Kuze bemanje ngiyambonga uNkulunkulu ngoba sengikwazi nokuba ngizimele ngokwami ukuthi ngikwazi ukuthi ngithathe isinqumo ukuthi uma ngibhekene nesimo kubiza ukuthi ngizile ngene emkhosini ngikhuleke and ngiyibone izithelo ngibone uNkulunkulu esebenza. Haleluya. So bengizothi izithelo zenkosi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu iloko ubufakazi ngenxa yesikhathi angithanda ukwenda kakhulu. So nami ngithamvezele ubufakazi uNkulunkulu abusayo enhlizweni yami ukuthi impela uJesu uyaphila uyamsindisa umuntu omusha uyamgcina umuntu omusha futhi ngiyakholwa ukuthi usazoqhubeka angigcina uJesu Kristu inkosi. Amen.